nakushemerera nibakweto amazina ganje Kajesera Emmanuel okuruga omukanisa Nyakatoki Church of Uganda oburisa n'ikikora kisita achidikonare bunyoro kitara diocese mwana izire notambira nyizire n'intambura n'ebigere okuruga tukatandika orunaku rwa baraza twahika hanu erizoba Sunday shamushanje. Okay, urugendo rukagenda ruto mu muhanda rukwisha urugendo rukabanza rwatukangamu twagira kushasha tucyatandika bigere no bamwe bayenda kuremwa bitu kandi kurwamazire kucamuka twagaruka busya twatambura na hato gize tugaruka nkuri batanitije mwasime imbabazi za ruhanga zikatukoraho nezishaho yenzire ngungaruke yo nindi bataninjenda mwene kigenderwa cyo kwijana mugongo ni ciho muriwe ekigendererwa cyanje cyo kwiza hari na mugongo omwaka guhwire nkija ndyo mu rwire ntina amagara marungi bitu kandi Yesu yambero muzire nabasa kukira kandi nareba nempinduke bireho mwaka guno ahabwo kwiza hano na mugongo najandi kanyizire ne motoka nagira nti mbweno bunayizire ne motoka ruhanga kankorera biriya mbweno hunayiza ne kigere nabasa kunkora ne bikusinga mukama wita simwe nakushemerera ni bakweto mukama simu amazina gawe Simon Ampulire otambire kurugahi na tembaga taxi kugachenjojo kamanzi ekanisa ni Bukongwa Church of Uganda Renzo Diocese Nyamanga Parish. Simon ekitumire cyakureta na mugongo echamano muriwe no kuroizire kushabira ki kare obusinje no buhanga ija nare mukama yabasa kunkwere byamani kare kurgo bunija kuna na mugongo tinka garuka genyuma ninsimira mukama wita simu nakushemerera ni bakweto amazina ne banyeta Liliane tujyahebwa okurugo mukanisa ya kitabona oburisa ni katikara deni kisita niyo achidikonare yitu ntambwire nebigere kuruga omu district ya Kakumiro yego ekigendererwa kanye gomba kwijana mugongo konka ndemererwa konka nagamba mukama mbasise ogwo mwaka nze na mugongo nshabe ebinkwenda ruhanga abinkorere ninyenda obusinje ninyenda abana banje bashome ninyenda kubaje nakushemerera ni bakweto amazina ganje ni banyeta Mary Bwambare Itungo okuruga omukanisa ya St Peters kandi nubo burisa obusabadiko ni kisita atidikonare obureberezi bwa bunyoro kitara mweni go tambwize byere mazima wasimemba bazikokira nasimemba bazaruhanga kwikaha abo kuba kutwatandikira urugendo ngabanza naremerwa munonga narwa nashashe byere konga narebe mbabazi zo mujuni zangu atirira nahikanu ndi kwiruka wena nyina mani mbwenda hura nshemerwa mu magara ganje ekigendera cyo kwijana mugongo kushaba nogira ngo niki
ekigendero kitumire naija aba bantu abaferirwa aha bakafere edini bahaya amagara gabo babona kwikiriza nicyo kikutuma twabishuka ebiro bishato bitujiragamo kandi nyo kitumire naija nanye nayehireyo ndinanyereka bonabonere eka yanje ndikuhereza na ruhanga mbone nanyo kwikiriza ekindi kwenda omisho ga ruhanga no mu makaganje kandi kwenda ngo ruhanga ankorere ebindi kwenda byona kama bikore mukama wita simwe nakushemerera uriruta nyabo njyaho nyabo yabarokuramaga yego nyabo oyizire ryari yoshira haryari nayikano runako gwera izoba nakurwera izoba wasima ruhanga nasima ruhango wandeta kandi nimwe nkabashanga mujya bomezi amazina kandi n'orugankaya amazina baranyita olisha barozeti okuruga mu kanisa ya kitabona obulisa ni katikara obudikona n'ikisita ayosisi ecyakutuma kwija kuramaga omuriwe niki ywe cyatuma naija kuramaga oruramagoro n'ugwana mugongo nturaga nkino mu bwomezi bwanje shige cyetago ndatura ndahurira kuramagana mugongo ndahurira nkiniremo muhimba umwinji cyonka ndaronde cyo gukora kirabura nanye ndegomba kugira ngo mbase kureta yebyetago byanje mbyereke mukama ruhanga abase kunjirire mbabazi hagati mu makaganje no mu kubaho kwena omunseji kama bikukorere kunayigwa nabonera izoba cyayikece biro bishatu kugira ngo nyijira mugongo nagamba kansimbule ngende mukama wita simwe kandi abantu nabaceyongera kwija kutugambira ahabwa kibizire kuramaga ahabwa kibabasize kutambuza nebigere byabo kandi bakabasa kwiko mu mwanya guturi aha kuramaga turi aha mwanya ogwaba kristayo kandi niho turiyo turebera abantu bari kutuganirira ahabwa kibija ahabwa kibizire kushaba ahabwa kibija kujaguza ekiro cya baramaji nakushemerera mukikuru nibakweto mazina Kristina beshe sandaruga cyakuterekera ko bulisa ne kanisa kandi bwo bulisa bite byo nati bikuru ruhanga ni musimo wandete nayi bari kureta urugendo tukarutandika baraza twari batanangwa tutinire twina manu make konkarahango wembabazi yatushembusa yatuleta kuba nkanturaga nyine cetengo cyo kwijana mugongo ndakira kuremererwa abw'abana kurwara mwe nyijire kubahonga hari ruhanga mu nyogo umwanya gwafereremo abahikirire nanye mukama nkoreye byo kutangaza abana banje bakire kandi bashome mukama mpesente antambire n'amabanje yabare mnonga kandi of course ntwenda kusima mnonga yabarukunda TVC kandi shuare ntwenda kusima iwe oriyo yehireyo ukagira ati nintekwa kuzakora magani nitekwa kujaguza ekiro cyebiro bishatu byo kwezi kwa mukaga 1025 n'ekiro kikuru mnonga ahari yababikiriza Yesu kujuna magara gabo ngenda kwikiriza mnonga ngo twitirize tugaruke mu studio kandi of course twine Elias wawine Claire. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukoze samomo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona.
jini bite tokuro busas mukasheshi nikuko masaji ngomuchiro chona werare nko mwerere no mfaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho urkwenda resform insiye biroto birunji nze musajja wamwe Stuart Kalisa director Mpenkoni drink ne Mpenkoni star soap njoza yoza abagoberezi ba Kristo mwenna okwetolole gwanga Uganda namawanga agatwetolodde mbayoza yoza olwokutuuka ku lunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno era njoza yoza abakristo mwenna olwokufuna papa omujja papa Leo owe-14 mbasaba era mbakubirira okukozesa sabuni waffe owa Mpenkoni star soap wamu n'ekyokunywa kyaffe nga mulamaga Mukama Katonda wange abawangaze. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumushanje mwenda 18 58 38 ninga no tumushanje no tumukaga 36 noyenda kwishikiriza ikiroto cyawe ecyo kwera amagara g'abantu nitwakira Hafini's Medical University itendekero eritongozibwe okushomesa amashomo agebyobushaho omu East Africa obwa hati nitwakira applications omu mashomonka Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education Nurse Tutorship, twine na diploma omuri Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, otebirwe na za certificates omuri Nursing, Midwifery, Pharmacy, hamwe na Bridge Course. Twine laboratory yo murembe eyo mweji ari kubangururwamo. Twishirire ahamikutu yitu www.fmu.ac.ug tandika urugendo rwawe rw'obusinguzi na Fins Medical University. Fins Medical University okutambira amagara g'abantu nugwe mwete gwitu. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad n'amajimerwa minji ntabarusi yabo bona batunjire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarigana n'etano okora cha ichenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu not mushange ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga note mushanju ina itano ninga note mushanju ina not rukumi kuri mucho wararo tekatechera habyo kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hata bafurikire kimwe bakaruga aha Garage Street no bashanga Makanising Street aha kizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka Makanising kafurikire aha we house yabo bine hotels nyamwinji
enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China. Mikaso sizes zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango n'amabare gahabisika na swimming pools. Twinitaji ishaka wagura mu bwinji transport eriho wahika showroom yabe ya house ebintu byona n'obutandu bata. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngo okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Umurebe wa TV West Omurunji twakira omakuru gita Agacencwire mutsasira abo kucererwa mukace konka reka tugumize mu turukoreka amakuru agarukorwa na mugongo amakuru Agacencwire abo kireki oruga kusi yahondi Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah Rumi orgo bonero entebe kanisa ezo kujaguza ekiro cy'abajuru zahwire ahambaje zombi ahakashozi akana mugongo obwe abarukutebe kanisa aharubaju orw'abakristayo hamwe na orubaju orw'abanyakaturutsi batandikire kandi rizoba basibano batazi amaraka okubasa ku bantu bashemeza abikiriza abaraze na mugongo ahizoba erya ekiro cy'abajuruzi ngo ebyo kwerinda birya higuru entebe kanisa zahwire kandi abantu bakiriyo nibeyongera kweshuka aha mwanya ogu ahagati y'obukume bw'amani zaba zirishaha mwenda zihangwe obwabaramaji ku rugo mu diocese ya Rugazi abakuza kutebe kanisa aharubaju rw'ekereziya omwaka ogu n'abandi ku ruga Kenya babugana harusonde omuri mukono obwe bebembirwe bishop wa Rugazi diocese Christopher Kakoza abanyabutegeki n'abandi kandi ahiza kwikira shaha mwenda n'ekicweka baba barukutaha aharina mugongo obwe barukweshongora ebyeshongoro by'edini. Nabwanyuma Bishop Kakoza yakoresya y'abantu umuhanda kandi yabaha umugisha. Mwebale kutuka bwetutyo buli tulituka muguru ng'okulamaga kwaffe kuweddeko. Ai Mukama basebo ne banyabo tutunula nga twagala okulaba okutunula kulala n'okulaba kulala. Nze bwe mbadde ntunula bwenti ekiri ennamugongo ne ŋŋamba nti ndaba ggulu. bo abaramaji abasimbwire obuhweju ebirabiri na bibiri izobere nibwe bahika hano na mugongo omukushemererwa bwanyuma yo kumara 210 omu muhanda.
twahekana mugongo hatina rwire twahekana mugongo hatina tungira accident twahekana mugongo twena twinamani tushemererwe tukujaguza abo kika hakizo cy'abajurizi twina masiko ngo okutambura kwitubona okubona bono kuturabiremo okuterwa enjura okuterwa umushana okwitwa embeho ebyo byona nibiza bibireho konkano sitekwa kutunga ebigenderwa byitu ebitukushabira kugira ngo twabitunga tukurabira mu kutunganirwa kw'abajurizi ba Uganda kandi bo abaramaji nibagira ngo kutambura kuzana mugongo tukushisha bwire oguno murundi gwanje gwa kabiri nindamaga kandi kunkuramagana kakuna ko mukande ibintu byona bingenderaje tine kintu kirikunteganisa byone kuba bindemerere nabiturira mukama kunza ko mukansanga ibintu byaterire nkatandukana indamaganye n'imyaka 16 ranga yankore ryanje byo kutangaza nangwa na hatesha hezi ndo mfumbunye n'umukazi abona yico nimsimira orhanga umurundo gwa kabiri nagaruka naranye n'amagara marungi bwe na murundo gwa kashatu nabwe ni ndebo rugendo rurungi kandi ndeba ngo urumo businguzi arime bintu birungi nyowe ndamagira ubwire buringwa nasiye myaka 11 umwana wanje akababuzire takumanya hiya burire yazo mu yarwo mu Uganda yazo mu nsiza heru ahinagire kumubonera akaba yarugireyo yaza Sudani niho nizere kumanya ngwari ko mwako guhwire ruhanga mu mpire yiza yanshango mukayanje aho twarugera hamwanya ugu twasiga abaramaji bakiriyo nibatahamo ahambajo zombi bita harubaju orwekereziya abantu bijwire gasha kwa Jimmy Muhumuza webare munonga Jimmy Muhumuza kwaya ya St Charles Rwanga Rubaga Cathedral hamwe na Neya Morning Glory okuruga St Apollo Chivebura ya Church of Uganda erukushangwa omure Entebbe nibo basinjire mpaka za Vision Group eza National Matters Choral Festival ezo mwaka ogw'2025 aba bona buri umwe ahangwire esente miliyoni 10 nyomwe bazyo zakwaya korga harabajurwa abanyakaturu cyamwe n'abakristayo zerundi na Harserena Hotel muri Kampala umumpake za Vision Group z'akamaririze za National Festival kandi umukoro gwetabirwemo abantu nyamwinji abeshongoza aba babiri nibeshongore byeshongoro by'abajurizi omaraka garenka gikondere ubwo bari mu bijwaro byenzarwa kwaya ya St Charles Rwanga Rubaga Cathedral ni yesingira harubajwe rw'abakristo n'ubururu birinkaga na kamwe kandi yasinga kwaya zinde zirimo Award Seat of Wisdom SS Kasawo ebire ya kabiri hamwe na All Saints Choir okurga Arua ebire ya kashatu aharubajwe rw'abakristayo kwaya ya Morning Glory kurga St Apollo Chiveburaya umuri Entebbe ni yesingire n'ubururu 509 kandi na yesingire izindi za kwaya z'amane ziri mu Rwenzo Diocese Kampala Fellowship ebire ya kabiri hamwe na Shepherd's Choir okuruga St Augustine Church of Uganda ebire ya kashatu abasingire mpakezi buri umwe atwira kasimo ka miliyoni 10 abakabiri batwara miliyoni 5 rero wakashatu yatwara miliyoni 3 umuhezi wa mukuru wa Vision Group Gervase Ndianabo asimira betabiro mu mpaka zo kweshongora ibyeshongoro by'abajurizi kandi nagira ngo Vision Group nekikora okwenda kwijuka abajuriza baferire dini So many books have been written, but when
go deeper, you will see that they did their part in the families, even in the communities where they lived, in the Kawaka's palace, but everywhere else. So the lessons from the martyrs is, we don't think you are going to die for the martyrs. We don't want that kind of martyrdom. Of course, martyrdom is good, but we don't want you to die. But we want you to honor the martyrs, to make them your models, and become good citizens. ekiro ky'abajuruzi nikija kwijukwaho ebiro bishatu by'okwezi oku omuri Namugongo kandi entebeekanisa zoona zahwire. Gashakwa Elias Rutugusa. tugumizamu n'amakuru bo abakristu okuruga mu Rubuhunga omuri district ya Rukunziri bahijirwe okurango bagumana bebembeza Ruhanga kandi nano kumusimu magara gabo. agarukurataho nagakushikibwaho Move nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe agarukurataho tuturukwenda barubenko mu kibiina Speaker Anita Among arabwira bebembezo mu Rwampara. I should be there to identify and say agarukurataho gabanaga kushikibwaho Move nerwo mite nebijumana oyizeze rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba nezibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe Ishaka Adventist Hospital erikushangwa muri Ishaka Bushenyi Municipality nibakumayisa kwa mashomero g'ababiri aga School of Nursing and Midwifery na School of Allied Health Sciences gina mashomo ga diploma na certificate. School of Nursing and Midwifery harimu certificate om nursing midwifery, diploma om nursing extension na midwifery extension. School of Allied Health Sciences twine certificate of medical lab technology emyaka ebiri, pharmacy okumara emyaka ebiri, certificate in medical theater techniques okumara emyaka ebiri, diploma in medical lab technology okumara emyaka eshatu, pharmacy okumara emyaka eshatu, higher diploma om medical anesthesia okumara emyaka ebiri. Twatanise na Bugema University okutandika okushoma okwabo abari kushomeraho bari na short course certificate programs om counseling and psychology, project planning na management, fundamentals of computer and customer care. Tere ahanoti mushanju mukaga eshatu atano na mushanju makumi ananina nshanju na mushanju. Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tents hamwe na tents z'ebike bindi byona akasente kenshiko. Tina events nibashangwa ahacombeko echa Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City. Okumanya biri kukiraho tera noti mushanju mukaga atano ni itano chenda na mwenda ananeina. Tina events nito tuwenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'omurembe. Katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nako hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo. Katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho nitukwanjurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aharurengo urwa certificate na diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka
abashomesa bashomesa certificate in nursing and midwifery ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma go kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakachiro mutahuni ya kaberebe okumanye birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya lususulu nemeseza amaka kule bizigo wisiige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadembe kulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Ifune maduka wonna ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Singra pichi na ruhira millennium sako. Singra pichi noetenga kakonji kamwe ogori kubike mtwara 5 okumara mezi mushanjo otakazihireyo kandi abarasingura ibihembe binde birimente TV screens rugogoma amasimu gomurembe nebindi nyamwinji nobike mtwara 21 nabwo mari myezi mushanjo otakazihireyo okugura mukonji bwinji nicongere micha yawe yo kusingura akazana kandi kaza kwendera omukwezi wo 12 awuturaga bire bihembo za mataji ga ruhira millennium sako nganya kitunda ruhira Chivare, Kashumba, Kavyanda, Ngarama, hamwe na Mbarara City, utandikiraho kubika. Ibiri gukiraho tera noti mushaje noti hashatu n'itano ishaje na 8 shinana nemwe ninga noti mushaje 8 shinana na 8 15 nkaga na mwenda Ruhira Millennium Sako banka yanje banka yawe Abanyambarara Swift Initiatives Limited baturendera umwana kugwa by'obushubuzi n'oburambuzi ebirayi na mushanje byo kwa mukaga okwisebira mukaga byo kwa mushanje omwogogo omuchayika cheka yatugure ebituri kwetenga abesha zirweho abashubuzi mwije muguze byanyu abamakorero abamahoteli abebyo kunya no kurya abamajuta cosmetics abahinji n'abalisa mutaferwa booking omwanya hati tera noti mushanje notemwe anana mukaga shinana na mukaga ninga noti mushanje shatu anane itano noti shatu 30 bakwinire nenyamisho nyamwinji okurugo muzu embarasi gonya maya engamia nezindi bouncing kasozi swimming train na sakasabwa bana chesiri kutambira bisika no muziki go kuchamura hechiro no mushana okutama main gate ni shirinje 12 no kureba nyamisha ni shirinje 12 abana bishemero hona ni 10 otaferwa
Omukyala Oliver Bechita Bishuba n'abaana be Angel, Nancy, Zelda, Yoweri na Joab abarhega kakane na Rugarama North Rushenyi Ntungamo District nibasima abantu mwena ababakwatize omukushendekereza mzei wabo Nathan Rutugusa Bishuba wazicurwe Sunday 25/2/2025 aba bakwatize no kubashura omwirwaro aba barariza harufu aba bashabire mukabaha no butumwa obwo kusasira abagire ruhega kuzika aba bahire bintu ne sente ebyo koresa emikoro yo kuzika mukatkora omurimo muhango omubwiro bwabire bugomere nitubasima mnonga mwebare kutoreka rukundo tukashendekereza muzei witu omukitinisa omugenzi rahanga mhechumuro kirungi echo busenji Omakuru ag'ekicweka abakristo ku rugomo rubuhunga omuri district ya Rukunziri barugireyo bahigwa kureba ngo bebembeze ikintu cyo kusima ruhanga omumagara gabo. Abantu kuhabura kusima ruhanga n'Father Conrad Atwire urwana mukuru wa Nyakibare Parish obwabira kurire omukoro gwo kusima uko wabire nakorera baramuzi b'amashomero mu Rukunjiri ogubiro mu makaje omuri buhunga Rukunjiri. Abo kwano hano umanya ni yegamireho ni wakuba asisi weridia ejimyaka yone yo masire okaikana kuritayaringa shuwari tihabwawe ntabwo bazaruhanga izo mpereza kuruha munonga zikazi rishamukaga zihango nataha najure sati najure mpare na mekito atama kashote nazumburangite na nyama kunayo nayi kamenda chika 20 kawo yantiyerera ngo nanyenda akaka yandebera office warebera ndikujara speed ndigarukayo Didi yatshemerirwe nagira ngo nasima ruhanga ahubwo kumara byo mu bintu bingi aninga wamara kuhumura noje kugira bizo konkani ngo bine tokoje mishu tokujya kubonoza kushabuta uturimo n'abana bato turimo ombo kutezo tururu naki uri umuntu ijatanga kugambira ngo ayamure tired not tired omwe no siyo bwiro gumirwa konka wotashabiri robasa kwende rotere gukire kandi ushango ryo mutinde kitakubasa kuyanza ona mujibu Omugandi Minisitiri w'Obuhingi Obulisa n'Obujubi Frank Tumwebaze yasima obureberezi bwa East Rwenzori ahabo kwombeka obumwe omubebembezi ebigambo bye yabarabuza omuru mukuru w'entebe ya katano aha St Stephen's Cathedral omukusima kwa Bishop w'obureberezi obu omu district ya Kamwenje kwezi kwa katano okutumazire tayayise Prime Minister wa Uganda ari kutongoza rwa Chorals kahunje okuza Chihura wizi okuza Parachana twatayisa President omu district ari kutayayira abahinji umugo kombeka innovation ya Cathedral abantu batusupportire munonga tuteneho garuce tugana kubasima tuteneho garuce kombeka offices z'obureberezi kwangusya expansion production offices zikorerwa mu kwezi kumwe n'eceka haturya roofing cyo kusema kwizoberi kwa kurupango kandi kecweke cya Kamwengi mu bwiro bw'abantu reba ibintu kugenda nibihinduka amashomero nigombekwa imihanda nekorwa abantu nibabyara umwani abantu nibagize okora ngene ikintu cyo kusima abantu becweke cyo korekwa nkoko abantu abo itwetwena tushimira kusima ruhanga okusima oku kugenderire kushoroza sente ezo kundoza Cathedral y'obureberezi okuri kwetenga miliyoni 20 hamwe n'ekyombeko kya offices za Bishop ekiri kwetenga miliyoni 200 mbitaha mukoro ogu barundine miliyoni 29
kandi umuringo guno guturanshiterera kakamanga town council omuramo gutiro kutuze bintu byona no kureka kwaza developments na munonga ha process zine bishaka kuraniye sima kandi ni sima na bishop na bahereza bona gashakadana basibiye na Anthony Twine. We Bishop w'ubureberezi obwa West Ankole Right Reverend Johnson Twino Mujuni ashabira biciriza omuri West Ankole Diocese okureba ngo bayitantaramuze ogo kujirana okurwanisa na no kujirana itama batahi babo byona Bishop Johnson abagambire aha mukorogo kushakuze myaka 8 eyamazira Bishop wa West Ankole Diocese aha gashozi bweranyanje. Omukoro gwo kushorore kanseji gubanzire kwiha kwibare kandi umureberezi w'uburebezi bwa Nkore Associate Professor Fred Sheldon Mwesgwa mwebembira omukorogo ogurukurgaro hangatatito omwiguru bahanjweje amina omusha gurukurgaro hango mwana ne websinge bwitu gubahanjweje amina omusha gurukurgaro hango moyo kwera ne muhumuza bwitu gubahanjwe. Bishop w'ubureberezi bwa West Ankole Right Reverend Johnson Twino Mujuni ashabira biciriza kureba ngo bayitantara umuze gwo kugererana itama no kurwanisa batahi babo. Okubaje kwa mutahi wawe nukufereza ki kandi watakwibira dagize okuba kwa kupompara no yamuki. So even by logic okuba kulunguna ngabaje it does not make sense. Choreka mu byumushe. Bishop Twino Mujuni agizire ngo nasima mukama habwe imyaka 8 y'amazara Bishop wa West Ankole Diocese aharebire bintu bingi nibihinduka okubabisya. Ntumusima ahawe mpinduka nungi ebero mburebezo ahawe mpinduka. I'm just making the summary. Ahawe mpinduka ebereho omyaka 8. Bishop Twino Mujuni akashitamisibwa hantebe y'ubwa Bishop 2007 bekwezi kwa 5 mu 2007 arikuzombegere bya Bishop yona katunene aho kutangara kajira tumuntu ruhanga gapereza maniki aho bundi kire kushimuganga batwetu tweka nagira tuhange ki yakwendi oshikoze. I told him we were at home. Ntakwa mwari bazaruhanga ebyo kozere kandi ekiyakwendire ahabo kuba ayinufite sasara. Umuhabuzi wa Bishop Twino Mujuni yoroka mbashasha amusimire ahabo kwinegeza ibyentunguka. Nabwe tumusima abumwanyo guko kurete ngiyo kubumba abantu abaye batayine bakabata ije kabaterana hamwe ubuno bakaza hamwe bakakorera hamwe yatuntukorera hamwe ko burebiriza. Orukuri shomere ryacogera seminare agizire ngo Bishop Twino Mujuni abiro rutindo hagati y'abanya-Uganda hamwe n'abantu baheru. And we're very grateful for God's grace and for all the success that we enjoy at Bishop McAllister College. Sima no akabije ndayisi yo kwesimsa. Kiranga kozire nukuranga umureberezi witu tabire mureberezi ukonka atuberira umuzire. Oguno Bishop wakana w'ubureberezi bwa West Ankole bwa nyuma ya Bishop Bamunova, Bishop Magambo hamwe na Katonene. Gasha kwa Abraham Muganzi. Webare munonga Abraham Muganzi ntugumiza mu namakuru abikirizo muri district ya Rwampara bashabirwa kukozesa amakanisa emirimo yago bitukutari kuryanira mu nkenjoki. Omukoro gwo kushorore kanseji gubanzire kwiha kwibare kandi umureberezi w'uburebezi bwa Nkore Associate Professor Fred Sheldon Mwesgwa mwebembira omukorogo ogurukurgaro hangatatito omwiguru bahanjweje amina omusha gurukurgaro hango mwana ne websinge bwitu gubahanjweje amina omusha gurukurgaro hango moyo kwera ne muhumuza bwitu gubahanjweje amina. Nabanyuma Bishop agumizemo no kushorora emyanya erukorwamo emirimo mikuru y'ekanisa erimu ibatirizo ekituti nko mu kigo kanisa kuguri ubujuzwe omoyo kwera wenge bwabo no kutaba umutima kwabo bihindura imitima y'abasisi kandi bahamye kugeza abana babona aba Yesu Kristo kama wetu amina akabahugarukana akabahukundana akabahukiye indwara kama rwako kabo no
nasigara nabiha ebikucekereza amagara g'abantu ekanisa y'ikintu kyeyomekiwe ekazagati yayo musime Ruhanga kandi mushabe wekigendererwa ekyo kishikira ngo abantu barahanga ababohiwe abantu barahanga abaryobafu abantu barahanga buyahanje abaryokuba mukubona abo babohirwe ebibi byabo ebibi bita kubi ngo kubarangura ikigambo cya Ruhanga barwo mucome icyo kuboho abarukwe bembere kanisa egi hona borekera kushemererwa ahabwe kanisa yabo kuhamibwa mu butongore ekanisa ko kushororwa bakita abagore ekanisa ko kushororwa ikorwa imirimo myinshi yakwita korwa aha kanisa tashorira wenda gusema umureberezi utubangore reverend associate professor Sharon Maswa abukubatiza kushora kanisa yiteji omugandi Father Wilson Karugaba atunisibwa parish y'abahanga mu district ya Bweju kandi Bishop Lamba tibina mucha nwayebembira omukorogo Father Wilson naza kuhereza obutumwa bwe omu diocese ya Subu omurumaregia wa Father Wilson kakushunguye bere bantu mu kwase tero kumama mugabo webane okurebera Wilson kwiha ishena ko magara geseji no tugabugana omuzo tukona Father kibasika mama ra kibasika otunjiro Father n'omuzire we basimire mukama abo kubahwera omu rugendo rubaherize asordoti tumurumugoro bi tikintu shorabi konka wono banjirwa Ruhanga na manga mutumo kwera na kuyamba kwisi yacho kwa no yenda nyowe yabo kwe binarabira ni byinji ndikubanza no zo musaserdoti akujya mu katri yabo zo babiri bakabanza bajya ngo batazayo uruganda waza kurishwa konka naguma mpamere nimba soborura ngampi ngo timbantu ngo tinyobwantu nzo mchigombe ntera kasente nabandi nako nkiyayo ngarika nkamukurasi nchira kuchabura na batahi banje nesahi jinabwe n'abantu bageretasiya nyenchakare twamturonda sente zekerezia twamturonda sente zekanisa tubase kuba nzo muntu nsanga ina kasente aha ngo kuba nakora aha TV Western Susan Chelsea na Juliet Chelsea mwebare munonga abashachi bitu twaza mu district ya Rwampara speaker w'ishengero ry'ihanga Right Honorable Anita Monga arabwira bebembezi b'ekibina cha NRM omuri district ya Rwampara okwe harabo bona abarkwetwaramu ngunu bakunda NRM bitobwe bari abarubengwe Speaker Anita Mongi agambire binyomwa bazyo obwabire nabugana habebembezi ba NRM abahereze kutoranwa omukarura kahwiro mu district ya Rwampara omurtaya yurwe omuchanga cha Ankole. For one, I need to bring cohesion. 2, unity. 3, I need to mobilize for the party. 4, we need to connect the party together with the executive and judicial. Speaker Shabira bebembezi ba Rwampara okumuze nyuma bakatereze ekibina cha NRM baki hamwe bushonga buce oburumudero buri omwaka nyumerwa. There is no way I can be in the parliament legislating wanting to pass bills when I am not in SEC. I need to be in SEC. First of all, for me to identify, because I'm in charge of the members of parliament. But I think Niman Mureo Kumare. Niman Kumarakum Yami Koni. Bonka, one, Toksanga, one, Maki, Pate. Tobacco Macronagaru, abanyishengero basimire speaker Amongi ahabwe nkwatanisa eyaresiriho mu ishengero. I love her as a fellow woman. I love her as a leader. She's got the most kind heart. I know few people who are strong and kind. Very active,
hardworking, God-fearing, umuntu ukunda musiri na ene kunemura ye tumutera umuntu. Thank you so much. Kama yuta ati n'umuntu w'amana president bamusingira 45% gogo wayi yatana nasinga akari ona agenda ahakombere amuri ya leta kuriya nanda leta hariya ubwo mucyara yatavugo teso nabwa nyuma abebembezi ba Rwampara district bahingwize speaker Anita Mungu kuraba hatine cakanasa ngo rwenda kumwesimbaho owabo atazayo ngo ahabwo kuba bamurebere memekore bareba ngo nuwashikire amakuru agagasha kwa Michael atwakire webare mnonga Michael atwakira umurebe witu wa TV Somurunji ntukusima aho uri kutureberaho na kandi webare na noktorana kureba TV Western Chirize tubase kubana tuhumura ho kace tugaruka na makuru agandi hangura school fees yo mwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata akanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Erizoba nzakutayire cyaro mufite utosha kakuba kuri yo kwesima no kushemerwa nebujumana oyizezo rukugonda ushaka ukutambe ndwara zo mubiri nkobhere ebuguna amazombane zibawe kukundeka mwana wanje hata bakuguba mufti bakabito mushipa kimwe enkanda zona zikaseranda hamwe kushara embazi yebishaka yo kunabisa abana babo umwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry Aloe Vera ningashe avocado papaya Movit okweyesiga izoba lyona. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Wabula muntame bukolagana ne Harapa Travel Consultants kaba masanyu merere bakugobera ku visa eya UK, US, Canada, Europe, Dubai na walala bakola kubya passports eya tickets, hotel bookings bakuyambako nokufuna emirimu ebweru wegwanga balina nenkola eya kibanja mpola Harapa Travel Consultants entinda ku Haruna Mall level 2 na level 3. Nzenganze mfunyemu ekyo mugaso okuyamba bannange eri ku kubo nsoka kola byonna bibansomesezza nenjoka matira nti omuntu anfuddeko oba mulamu n'olw'ensonga eyo nkubiriza bannange bonna abali eyo bwe muwulira omusomo nga guno nga batusuulidde ne bagala katusomese ababoodaboda bano babeeko nabo kibayamba eri eggwanga mbakubiriza mujje mutwegatteko tusobole okubanga naffe tuyamba bannaffe. Prudential, let's live life together. Tuli nawe. Omakuru ag'ekicweka abanyeshenjero muri district ya Shema bahire town clerk wa Shema municipality na n'orukura abakozi ba Shema district main ninga kawo ebiro mushanju okhandika report aharutindo rwakanyigoro oryo mu mberambi batyo bakajaha abebyo kwerinda bakatandika kukwata motoka byone bahango ebiro kuraba harutindo
okwetomwitira taonekera ko washema nakao bigambirwa mu rukiko rw'enguto rwa District Roads Committee orubire rwebembirwa urukuru rw'enguto za Shema District kandi omunishengera habwa Shema Municipality Dickson Kateshumba. Don't think that what happened in Kitezi cannot happen. Uruguto rwe hapa abantu bakafa. Someone will have to be held accountable for negligence. So don't sit here and say for me I am not bothered. Mukore reportage mujituhereze muche security yona mumanye security is now responsible for enforcing what? Kateshumba garukire yaragira polisi okukwata bamwe mbebembezi n'abakozi ba gavumenti abarukurya n'abavugi b'ebimotoka ebihango ebirukushisha obuhangazi bw'enguuto. You know yourselves we are here leaders not being honest. Personally, those trucks, they went through someone, asked whether they should come and see me. They told them you are wasting your time. We know some leaders, meeting, and that's why there has not been any solution. Shangirwe nguzimwa hanguto nkorwo kuruga kagatu kutemba kihara norwo kuruga kwa kabaka rukaza cyurugu mpaka Nyakashogo muri Shema South ziriyo mu mberambi nuko kuziteraho sente zaho naho. We were really saying, I think I discussed it with you, Mr. Engineer, that let it be an emergency thing, so that these people should not cry all the time. They never voted for the MPs, even for the LCs, and it is on record. Arengute zitaka huire zabantu bembategateka ngo basigereho konka okorengute zirumwe bishara nubanza ochimusya ocherezo bwire chikigana ojogaruko chikora. Well, I need so many culverts, but you haven't installed them and you don't have the budget for them, but you have already done the road. So will that affect the effectiveness of that road? Starting next year, otugeka emergency fund council na committee ya hechichirize at least abo bakakore nabo bantu babe part of Shema district bareka kumambateka teka ngo bar outside Shema. Habarushireho butichereza na habwo kwende ndagano bakozere na ministry y'byesente ngo kizimbe cyabo cyombe kwa ba UPDF engineering brigade batyo bakanga bakachaba engineer babo ekiresire na sente zabo rayo. UPDF brigade yani achombeka nimo babakora mistake chibyo musinja wa it's a very big shame, very big shame. You got the same money keza municipality but you go and see what is happening. Chiwanga machisia abo wanje town council ya district yene yombeka brigade nyeri ne chombeka hasimo mukachaba tuyishirizi naha ngo tubabe no bachikwata kano cyetegereza imo mukachindwa yari maranga wa tukata yamsi kama simu mukachindwa if these equipment are used on a daily basis like the way Shema does, because it's great that does not rest at all. It's here, there, and their service every month they are supposed to undergo a service of about 2 million. So if the 5 equipment are serviced on a monthly basis, it means that's over 15 million. Bahingwiza umuhanda gutara muntinda hebimotoke bahangwe byo kushomba umushenyi biragumene biraba okuza ngoma gasha kwa Mike atwachire webare munonga Mike atwachire twaza omumakuru by'emizano abarukure mizana harurengo rwa district bargireyo bayiteje nduru barukwetombwitira okubejeka harubaju omunkora yo kongera aba science mishara abo kwetombwitoko bakorekere butuno omurukiko rwabo rwabona urw'umwaka abumwaka ogu kandoro biro muri mbara okwetombuito ko kwabakuru b'ibyemizano bakorekera mu rukiko rwabo rwabona orushitamero mu mbara aho bashabira cyo kwataho kureba ngo barebe mu nshonga yabo ahabwo kuba nabo ngo naba science. Sports officers mu Uganda basoma science, sport science nga course emakere ndeje Kyambogo Gulu, it's a science course. Mwana wakola sport science baba wakola biology, chemistry and the rest. Babaja mu university zino era basoma ibintu bya science anatomy n'ebirala bafuma wabwe no kola mu bya science. Channa ku nti government
aba sports officers ebo musalo mutono tegwa aba science tuli ba scientists eteka yaita mu 2018 nti buli scientist wali anofuna science scale. We are losing very many sports officers to education because guys are running from sports and going back to education to teach. Ikintu cyo mushara gwa sports officers ifuna mushara gwa arts kandi ba scientists cyakiri ahantu gwa agenda omurukiko already izoba. Ikintu cyebishayi kubana ba bien coaching ninga mbabitahira because ikintu kitari cya sports cyakiri part of the agenda. Kandi ebyo twabamanyisa ngo bakakabaho kwandika Ministry ya Permanent Secretary yahandika nabwo icyo tutegereze response ninga shogaruka mukuruga public service. Ababongire bashaba government kubahereza za pichipicho kubahwera mu ntambaro kukoremeramo yabo kurungi okongera amamano mu kukume bishayi byemizano mu za district hamwe n'ebindi bingi. Mukuru w'ekigombe cyabo Mustafa Nsubu gashabire commissioner w'ebyemizano Reverend Canon Duncan Zimugumya okusienshonga zaba abakuru bikwataho kandi commissioner aganise kwija kukikoraho. Abwa TV West nda Aloysius Byamukama. Webale munonga Aloysius Byamukama imboze John yatusya ahamuhirwa makuru agacencire wanaga kusound Elias Rutugusa hamwe na Loice Gavah orumo rw'obonero twendeza okurara kurungi. Eshaha zabishatu zekiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Shana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Omu programu egi obuhabuzi bw'omuzire n'obwetagwa. Shana Productions. Endagano yitaka endagano kaya bendagano 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 amakani gagamba amakaga kanga kandi neji era nzoshongeza ndeta hano zo kwendera shrimp mwenu wawe yeso yasiromu akuba nantari hunye we namuronda naye torora nabeta tine bundi kureba
naza naba mwari wo mushana mukwetere ndega tata naza naba mu bakatara tata naza naba mu ngusharinke kurari hino jankura atakweta be akonganya abantu tata konka ina kintu cy'uwagambaho yego tata kumpire kandi akumperire busa konka sitamere natekateka onda kuhindura porogaramu tukuhindura kuyaho hina akantu k'indekatekere kandi niboneka zakusemeza omukantu basa gukora yo ngakagenyi kaciye konka niwe nko muntu nubasa kugira nk'abantu babuwayetaho ubakunganye kugira ngo naho twereye akagenyi kuno witwereye ubugenyi kansa barebere buri kiragwira karema hati bakumpire nanyereka onswera abantu bakimanye ngo wakora ki uhaswera batase ubu ati nyenda kubuza ati batamba noroga ati ko kuba noreba nebiro byona nebimbe ingambo wanyu uruho torukureba nane duke yashembere yenyene akajuguza ntakukimanya wawura ati nubwo kuzomu munjo kataha umunjo tukashanga munyine muke sente yona hasho bugenye mbukose cyo gera abantu bono bwo kubeta ngo bahikaha no jano gambo tine cyo ino mushaho mano banze dambi cyo ino nabo bongeserereza tukubasa kwemera unze asika bakomperire bushabwe nci nonda kunanga iwe cha sente zo kutebeka nsota kifo nyoni nku jezo nko mushiki ndeta yonko busenta sente mukwereze utebekana sabantu barebe ngo waswera wanje masa no kunanke sento zimpe kore akagenya karakusiano mukandi kutaza hato wakigaruka obweshonga zindi kumwendera neshonga nkuru ngabamba mu mata nguri bitiwe kagebe nkugambira ubwo busikati njya kufitera umutwe n'ingwate nibutudebore yoshaki njya kubigo mu kwezi uriro tashente agandi kiragwiye ndiya neki buhoro shente eshongeza ndeta tata kwasire murumuna wanje batasi ariyo naza kumuhereza nshobangirirwa kumuhereza ata ngushobangirirwa kampangira business yagwa ashi burijo business zigwa business yagwa nokora ki ngweshati yagireyo barone bakora program yo rwa mukaga urwa kangahe urwa mukaga oru abantu tuzakakora yiwe abantu tuzakakora ati nomasa no kwate sente zo kuterekana sakantu akaha ozi uzukhereza utebekana sabantu barebe ngo waswera tuzakorera akantu kacemwe katari ko kushishe sente kugira ngo tongere okura abantu abecaro bamanya ngo hate niwe ki umukazi wawe ahubwo nabwo maburi abakabaro hate mwe n'abataragireyo ariyo nibo baragire ki baza kwengesereza aho nabo barebe ki nari icyo cyenyine nicyo kimbenge nateka mwe dokora kikire ngambwe konka hariho na n'ekinanye ndakugandara nore banye na account banka konka je account tata wanje niwe yagireho wanje bacheta next of kin next of kin tata wanje kandi kinaza kukirebareba atinjeri yarotinka ajya kumuyeho ntetse hiyo naza gukora ki nakwerarikira makantu konka nimbasa kwihayo sente ziriyo ziteke account yawe bitiwe ina account banza rindo
ziriya sente zishaka kugira ngo ushoherwe nazo zone uziha akawunti yawe uziteka yanjye aha yawe akawunti njine kandi ero president cyahuye atuye yakirigira musa cyahuye nondo ziha akawunti yawe uziteke aha yawe akakunanga yiwe nakakagenda tuzakakora hukunka kaki kugira ngo umwe abantu bamanye ngo wagera ki naswero wata manya hati oryo wanje indio wawe ngesa ekikuremesa niki ina chikubasa kuremesa Ninyenda kunde rukunde tari mu buryarya ninyenda kunde rukunde tari mu buryarya ninyenda kombeke nyeso tarifuza Bueno rukundo wenjirenta Rukunda yabakunde ine eshoboneire Bueno rukundo wenjirenta Rukunda yabakunde ine eshoboneire Chirabwira Nochi nani kushaba Ugende Nizagamba nabo Karashwengu Nizagamba nabo turengwe nshonge zitwaza mari naza kweta bechika Mushana Productions ne kukibwaho Muju Hotel. Hangura school fees yo mwaka gona echo inokora shashora school fees urukozesa momo imata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi munana noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho noja kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Oyes Nixon nabikishe nkuru Elias bukwimere ofire ebirasho tunachimwe okwa katane kwa 25 nazikwa ebiro 2 okwa mukaga kwa 25 ubwo kubanza shamukaga ezyangwe nabikira beko mugenzi banga ababirimbe nkanga abeko mugenzi unoka abarubiriza kizo bigara honare butasisi kabwegere nkunda enoka uwanya kinengo abataka bakagati abanyabuzare n'abanyamukago mwena mwabicurwa okuzika no kwebiro 2 okwa mukaga kwa 25 shamukaga ezyangwe Erizoba nzakutayire cyaro movite butosha kakuba kuriyo kwesima no kushemerwa Movit nerwo
omukazi rukugonshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere ebuguna amazomba n'ezindi kokundeka mwana wanje hata bakuguba maviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zona zikaziranira hamwe kusharura embazi y'ebishaka yokunabisa abaana babo omwana nabasa kwesiga maviti habo jerry aloe vera ningashe ovacado papaya move okweyesiga izuba ryona. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. From the heart of Uganda, where every street hums with history and every voice echoes a story, comes a festival that lets the world know of the Pearl of Africa. Uganda Film Festival 2025 is calling. From May 26th to June 6th, cinemas across the nation will blaze with cinematic stories. Watch, feel, and reflect. Then cast your vote for the Viewer's Choice Award category. Step behind the scenes in exclusive workshops and forums. Discover something new. The Uganda Film Market, a vibrant hub for filmmakers, distributors, and investors. The journey climaxes in brilliance at the awards gala. Brought to you by the Uganda Communications Commission. For details, call 0800 222 777. Shana Productions ne kuchibwaho Muju Hotel. Konko bushija bwenu ruhanga wanje ubushija bukuba buryaho butine makuru bukijo mukayawo ngo nubuza kushwera mwenke kiniki eduka kwerema tumukubasa kukwate zindi sente muka ningashukuri yizere twatakuronde sente ekindi kibi munonga omukazi nombinga ngo abo kuba business yagwa eze nshonga shemeye kuba nabanza yazi leta omuka tukaro kutwakikora oba tukamurondera icyarakora ikindi ninga tukamurondera sente tukazimuha nogamba ngo wamubinga apana ekigwire eze nshonga tushemeye gusistama kandi kwekiri kanje nyetware donda bekika turengu twazizama apana nikora gume wahurira mukuru wawe ngweni we nikora gume kabebu nikora gume
tino riyo kachingire mzee yo mzee mam mukade tino riyo si Vazai. Ana sorry. Nakwachira. Chira gwi. Horiyo? Ndi. Babare kwisha. Niza, ngatina unasanga. Korokayo. Narugayo. Ebintu kurra nibiha. Ebi nabiri muzeye akaguze kibanza. Tindi kuchimanya. Ate narakuteba atase umuntu araza kushwerwa. Nibiha. Uko bahurire nuko kwa nanye byamuzenyo binshobire. Uba muzeyi yakuzire ubabire ki tinkumanya muzeyi nabakuzire na hato nundi kurwo bashonga kana bwege mbera ni tikura ninje tagwa kana bwo hameta kuzayo nabwe tinkayikira ngbaze tibe kakora ndiwe byandeta nyombe takabe no kwiza ndiwe byandeta icyo tugambire na muzeyi twarwa muzeyi cyari kwenda kumanya kuguzitaka esente zire wari kumanya uzire no muhara muzeyi taro kinte cyari kwenda ngo umuntu amugambira tukurikiriza takwenda tugambire na muzeyi twagamba na muzeyi yarema kaje nturebana nabakiza nturebana mbukwe yishe aha muzeyi ecyandeta nyendo ngambire ibintu bibi oguze ukikibanza nunda batase kumuto wansobandirwe ndibati nyendo soborere cyandeta nantakabe no kwiza byo njya mfite kubimanya byona nimbe manya nyenda zonsoborere kati inkondo mpendi cyo cyandeta cyonga kusha nantakabe no kwiza munyanya kibiriti abikugambire na shonte byona nabimanya shonte tina cyata kumanya mbweni wikiza mu nkubuzi nombuza ki oyine kibuzo mbuza ekikwenda kubuza ekibanza kingurize ne cyawe ekibanza ne cyabana kana nyindi umwana kibiriti torga harsho hati ejo niyo ndamusyo iwatwijanira no mugatungwisha kandi yo mama cyendo birgemebyo mama ebyo birgemu tingora kurre muri yebyo abana kuba kuza gukora ko baje kuzita kukandeba ukangambira tergeye tuwe yarukozere mama kankushoborere kiro hatiya ekibanze ecyo kirya nebyitu nkabana nimwe twena turumu kugira ngo ne cyamuzeyi wenga kuza kuguza ikibanza emyaka yawe oshimbe kukimanya emyaka yawe yiwasya toshemere kuba nombuze ikibanja ezogiye kupaka sa hino zoresire hino zuba leta nani ndeta zenchi oguze ikibanza wotazine ngwenu kurigera izo kimanye ikibanja ekingurize ne cyanje azece tingwenda nchikurire muzeyi nambo noko guzire aguzire mbeho abwenchi mbona kimanye ngu ekibanja yaboruho yotaro ekibanja ekingurize ne cyanje kandi kurugahira izo ukimangu ne sente ezo tiziriho kati no goro zirebire ndawuzereba muzeyi nda kuzireba nakugambe tokuza kuzireba ninda kuzireba kandi nizenda ezo bakisizinga ezo wareka sizinga na ninzire tanta sente ezo ninzenda ko tenzire ko tareka zawe wowe paka soko zako mpoka mwe muzeyi wakora ki esente ezo ndakuzireta kandi nabatase tazaze wansobangirirwa mwana wargaha obagenda wotajenda zone sente ninzenda kandi abatase takuza kuzo wansobangirirwa kandi yo mama tikwendo ndeta ebyo turumu tobirumu yokugenda nese kutegana ndrera kare Chibiriti wantera aibambe kuzara ni hano
sha barebe nani nkora reka ngo mize mbe maririze konko muri byona ruhamukaganiza kwisha ko kadanyenda nkushabe batasi shakumpire haro habantu mushanano gusho ye nankushabe ko rabe wizire twakoze reka nyonye nemijware yinkwenda tikwenda kuza kujwara nkiyo ko kugera ki nkoko kwenda ahata na kujya ngo narugera ko jwira shitete yacho ivi shine shonga nachabacho tikaendeje mjware nke mukuru wawe abe najwaramo humura nyowa nakwenda cyane ikora byone byo kwenda mwendo jware n'umuntu yakora jatore mukanshobangiriyo niguswara ekikuru gachikakwata habi hati none kurane bijere byanje munongo wankora jembwe no kujangu nantaka kuyirowa nyombutongore indeke nanyiza kukora warenda kora cyese noza kujware kubambi kabije abijere nawe yenda miso niswe kada hasigaro twiswa toga nobuzakuba mbwene nkempareze zo munda ngwendeze kujware huzi ze huzi nizware impareze impikire ni izukushikire mbwene impareze okora okazereze na resoro wanyu ngazere kashontere hati unawara yenda nova ni waguva nongora zo kwenda echo no kikiriza mbenye naguma nkabigura no shemererwa nyoma na kujana ikora byone byo kwenda bikusemeza byoka nyenda mwe nkwihemukiri atokora ngo niwo turo ryo mukazi wanje konga ngantaka kubwina koga hati kastar hanga chikozeri kare bambo gendeje kare bambi ni wagendeje kare hanga kurinde amina bambi sabanzirira ine cyacyanyewe ayibambe ayibwacho endagano yitaka endagano kayabe endagano